chung ko nun hlimna thuruk bungsom nga pariatna tleirol cho harna kong hruai tu din mun atla hniam Christian chung kwa meupo nu le pa ten hlimhlop na an phalsak lutukta nu le pa ten khovel thufing an don chhon angin no pangte chuan an tet line omtir mai maya an mani du zong nom chen na te in ti hlimna te nei tir atulani ti in an ngai ani hetiang kong hian no pangte le thalai teril ru chu hlimhlop ngai na turin kan lo kai hruai thina chu ti chuan thalai te le no pangten hlimhlop du na ringotin an ril ru alo khata an nun na atana trangkai le thutak chu an lo hnol ta thin ngai to na nei lo ramsa te ang main an lo om ta thin ani pathian le chatuana nun na te chu ngai to in an mani huna pheng phelep zalen taka an du du na a an thlok vel ang mai hian du in an lo tla vel ta thin ani hria thiam na nei mi te angin an nun na chu pathian nung chang ang turin siam that an tum lo pathianin an nun na chu darkar tin achin chia sak ani ti po an ngai to ngai lo ani in ti hlimna konga nu in hruai se no pangten an thil du le mamo tam takte awangin nu te chu an lo zar boin an lo beng cheng fo thin chung huna chuan nu ten an fa te chu mundanga lo hnot bo mai lovin no pang ngoi nan in ti hlimna thil emo ani lo le na sam khai an tho thei zong emo lo tho tir zok atha chutianga fa te ti hlimnan le ti harna na alo man hun aya ale tam takalhu amule don ani no pangten then le rual an ngaina in an thalhel thin ma ni ringota in fiam te nuam an telo chu wangin ina an om hun chung chuan an nu ten an kyang hnaya omtir se atha ti chuan no pang du zong le mamo te chu mu in an har satna an pui thei don ani nungchang thalo te ma ni masial na tele rilu zau thau an nei po in kong dika kai hruain an siam tha thei don ani no pangten an du zonga piang hi an nu ten du pui ve tura han ngai thin chu wangin an har satna zong nu te hne na an thlen hi thil om tak ani heti ang huna hian nu ten an thil mamo chu thil ho mai maya an lo ngaya an lo beng khon lo chuan no pangril ru no tak chu a hliamin atibei dong ani an thil mamo ron thlen te chu nu te tan te tham hle in langma se no pangtan chuan ate tham lo heti hun hian kongko mu na le phim khur taka tongkam khat lek an mamo lo bek na hian an tan thil luna satak a thlen fo thin tleirol hun laya har sat na te tun lai no pangte in pol ho dan le nun dan hi nu le pa te tan pathian tu thiang lim nen mil tura kai hruai an har sabik ani mani du dan zuya nun chau nuam anti awangin no pangten nu le pa te thunun le khuwa khirna te tor har anti ani abik takin kumsom le sompariat kar hi khovel thil no pangte anin kom khom hun le sualti an poisak lo hun chu ani nimasela Christian nu le pafing de chuan heti lai huna thil lo thleng tur hi an lo mulok thiam thin an fa te khoi dan danglam tak chu hria in chandam na konga ta lapeng thei in ti hlimna te chu dal sakin an lo veng tlat thei thin pian thar nuwa in ral ring ro fanauten khovel hlimna te kalsana mani du thlan na ngeya Krista nungzui an lo thlan chuan nu le parin omte mo chu na satakin alo jang thin nima sela heta hian nu le pa te na chu ala tok mai ri lo chung no pangte chu an pian phung sual na le thil thalo reng chu ti mi sak vek atula wangin an fa te chuan ral do chu an be tran chau ani wangin abik taka remruat puite ngai sakna te kongko mu te an lamamu ani nu le pa ten an lut le chuak an veng turani in an ngai na theinan an ril rudu zong te an zon sak tur ani an ma ni an ngai sak zia te lan tirin in po chunuam tak le hlimna in an ti khat tur ani